Yebo ingane zabathi impela sibana lapha ke igcwami elisha njengoba ke seliphendule ke ukhuzani ke ngokwenzeke izolo ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival. Bafowethu impela ke siqale sinibingelele kuyona ke imbozo sithi MTV sithi nje masiqala ngene yana i-channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hey bafowethu impela sibana lapha ke igcwami elisha njengoba ke seliphendule ke phana ukhuzani ke ngokwenzeke phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival osukwini la izolo. Bafowethu ke sokhumbula ukuthi ke ukhuzani ke udlale ingoma yakhe phana ke emcimbini entsha ke u-track 9 labana ke ebezifaka kulona ke igcokama elisha ethi nje wawusowuthembile uthi uzowuthatha unyaka uthi uzowuhlukanisa unyaka kanti hey wageja silwane wafika ngikhona ngivimbanisile ngakhala ngemuka nawo. Hey bafowethu impela ke ibe njalo ke indaba ke ukhuzani ke edlala ingoma yakhe entsha ke egadla kulona igcokama elisha ethi hayi wena iParis wotshela uthi izohlukanisa unyaka hayi kanti umjolo ungamandla ungaphezulu. Bafowethu ke igcokama elisha ke libe seliphendula ke namhlanje lathi nje du mina okusho ukuthi ke wengane zakwethu ke lona nje lithule nje du impela ke alizuphawula nakancane kuona ke umntala lapho ke obubheke uyena. Hey bafowethu impela sibone lapha ke abalandeli ke bengena ke ekhasini lalo ke igcokama elisha bathi cha impela ke wena qhawe ke wenza kahle mangaba ke impela ke uthula umgaxa wona ke uvoice mail obese uqhubeke nayo ingoma ke le owaziwa ngayo. Kanti ke wengane zethu kolonye uhlanga uthi ke bathi hayi nebungathula vele kufanele uthule akukho ngakuphawula. Hey wengane zakuthi impela ke ebasho njalo abantu phana ke einkundleni ke zokuxhumana kodwa thina ke simbuso sithi MTV sithi nje akusivumele sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.